Hola guys, no dam thamo video thanan kalo le ta a tun video kan content tur hi dandruff luput mangchi hi enge chan te engtio nge engting ye dandruff ani te kan shet thang ti ha kalo sedon ni kai ma thiamang tokin tuna ilo thlirang chon hemi dandruff chungchang ka soima in video hi atir trend to thlengin en la chon ilok pui nge ani ti in share chon khong in like le subscribe kham lo ti sakram don nia chon dandruff chu common lutuk he common condition lutuk ania kan skin le kan scalp mo kan lun hian hei a flake ang chi avar khem te te ang chi hian om thina chu tianga serious lutuk ngai tur ni lawa serious lutuk ni lawa lo thon tur ni lawa ma sai ni nom ve sem ne en kol hi mo boi thlau ve ro to pa chon dandruff nasavak lo le nasal overang hi om thei thina chon nasavak lo hi chu uluk takin nei shampoo pa ngai ne han su ila fai tak mai khan chu zia dewa ma se are lo ni chon dandruff tan big hei shampoo mo purifying shampoo ang chi te tiang chi kha manin claim na zia dewa are thaya ma se ti uluk de hla nga ya man uluk nga ya dandruff kan ne ni ti le dandruff ani ti kan set theina tur chu kan luvun skin mo ngai aflek ang cheng de kan ti kha khem war ang chi de sin de te mo kating ang chi kha kan luvun atanga khan aloin siama kan sama te kan eyebrow kan mui mul mi patan mo mui mulang chi te chon kan dara te kan kora te na lo kaya ya war thek sin de te warang te khemang te nga lo thina lo thla thina moi lo ni alang fresh wak lo ani mo luvun thak te mo chon ai thip sek itching an ting te mo ke mani po mo hai kan stress lutuk te mo depression te kan ne khan le min azwal do bi ka dandruff ka chon dandruff hi chu tianga hai doctor mi thiam pan kher khangai lowa mania inan kol thei ania dunan skin lam thiam mo saluna te mo hairstylist te hai samlam thiam te han ron ta la saluna engte ti chinge engte en kol tur nge eng product nge ti te han ron ta la nang mai na idea ini lo ni chon kang han hairstylist lam mo samlam pang thiam te han ron ta la chu en kol lan te mo poi mo em chu hai shampoo man ngai lo le lusuk ngun lutuk lo lubal mo hygiene lo lutuk mi pangat phei chu hai inbol na sabon man gan da ching mo lusuk nan khan chon shampoo ngi kha han mang ta la han sungun deu ta la fai tak khan han noi la han su la thei ang to fai han ulung deu no voi ni ngai ni pon voi ni han shampoo khan ta la ti fai ta la uluk tak khan chon zia deu nga chon dry skin noi vun ro lutuk mo awang te vun na chidang awang te hin om duwa chon chitlum lampang ena sada wang te khan om duwa lu kan suka nei shampoo te kan mangta fai ta kan suta chumi jo mask le conditioner kan mangta chon conditioner le mask kha hai minute 2 minute nga vel kan chia ta chumi chu fai ta ka suk tur ni lu vun vela akai te mo tiang fai lo lu tu kan suk kha chuan nakina alo ro nga heta dandruff om thena chance kha om ve thau ni tiang kha lusuk po khan uluk ta khan han suta la chun kema bi chun poimo em chu dandruff chu soinu mo lusuk ngun lutuk lo te en kol lutuk lo te mo kar khata voi ni lek lusuka fai lo lutuka han sukhian om du bi gani hanin en kol thata la han sungun deu ta la fai takin uluk taka hanin en kol khan mai sam ka in shet thim karinga khamizong kha neta se dandruff binga chuan next video thatok na lo le thoi ka tum don nia